Hala mazuya na kandea. Hey ya mama. It's Mega Grace Sound Vuma FM, powerful song ingoma amandla ngezinto yasekhaya ngezinto yasezulwini phakathi kwethu uNkulunkulu ehlile phakathi kwabantu namhlanje ngezindumiso ezamazamisa izulu kwehla uNkulunkulu emhlabeni ngizwa amandla through the waves of the spirit ayothinta abantu emakhaya namhlanje khona indoda esihamba ngayo namhlanje kuseni khona iphakathi kwethu igama layo insizwa uYandisa ngwaka Botha indoda ehlabelela ngendlela emangalisayo sawubona mfowethu ekseni ndithathe lithuba ndibulise mfundisi ndibulisa kubaphulaphuli bonke ke bevuma FM in the wonderful name of Jesus Christ lo uthethayo ke eziba kutshiwo nguYandisa wakwa Botha amen. Uqhamuka ngaphi uYandisa? Ndiphuma Cape Town. Okay. Yeah, but now I'm here in KZN from Mlazi. Yeah, kulapho ndiphuma khona ke. Ngesikhathi ngipostela isithombe sakho ngisho ukuthi ngizobe nginawe namhlanje abantu abaningi bayangitshela bathi le nansi indoda yophondo ngiyakubona ufike nalelo phondo lakho uyalishaya futhi laba usitshele kafishane ngalelo phondo ngaphambi besiqhubeke nenkulumo yethu. All right. Before ndibe ndikhalisa uphondo ndiqale ebuthini ndihlabelele ndicule. Now in my worship ngafeel ukuthi there is something edingekayo, there is a certain sound that edingekayo in my worship edingwa nguThixo.
kusho ukuthi ke ngingazange ndake ndayiva isound yophondo before. I used to see abantu bephethe amaphondo but ngingazange ndayiva. uThixo wayethela ukuthi I need to have a shofar, I need to have uphondo. In 2019 ndalufuna ndalukhangela apho ke mfundisi andikwazi ukulibetha andikwazi ukulivuthela. Yeah, ndahamba uphondo ndayolithenga ndakhangela uba lithengiswa phi ndahamba ndayolithenga. Ndacela ukuthi lo muntu ndithenga kuye andibonise ukuthi livuthelwa kanjani. Hayi wandibonisa ke ngokohlobo lwakhe. yeah. Fine, ndalivuthela ngohlobo elivuthelwa ngalo. uThixo umane gqabhu izinto ezintsha, isounds ezintsha according to a certain situation. Mhlambe nje livuthele ndisenkonzweni ndothuke nami ukuthi I've never heard this sound before. So uphondo luqale kanjalo yayinto edingeka kanti all along uThixo ulidinga uphondo in his kingdom. In these days luphondo laluvuthelwa ngababingeleli kudala abapriest emandulo Old Testament. Kanti uThixo kunento ethethwa nguSolomon esithi akho nto intsha phansi kwelanga. Abantu bayoluthuka indaba yophondo kanti into yayikhona before. uJoshua wangena eJericho after abapriest bevuthela uphondo indonga zeJericho zawa. uGideon ukuthi amaka emfazweni ayona namadoda amanenzi ehamba ne300 people kuphela. uThixo xa befika emfazweni izikhali zenu ziyekeni phansi zizosebenza. Thathana amaphondo niwavuthela. Ithi iBhayibhile ii-enemies zawa zodwa after they heard the sound of the shofar. Namandla kakhulu ngiyakubona indlela oshaya ngalo uyeza ukuthi ushaya lihambi lodwa umsindo walolu phondo khona into ehamba nalo khona into enamandla ehamba nalo. Asingenele emculweni wakho mfowethu ngiyakuzwa uqhamuka eCape Town ungena kanjani la sizikuthola ukucula uqhamuka usushaya nophondo ungena kanjani? All right. Ndiqale ubhala ingoma in 2007. Okay. Ndikhompoza apho ke andikasindiswa andikahlangana noJesu straight. Right. Ndingakwazi ucula ndibhala nje ingoma ndiyithanda into yobhala ingoma. Yeah. In 2011 ndidibana noYesu esikolweni kwiSCO. Okay. Ndasindiswa ndamamkela uJesu. Apha ndikwazi ucula. First day ndicula kwakukwiSCO. Ngacula umhlabelele othi uyakhazimula. Ndamangala ukuthi lento ikhona. Ndabe seke ndiyaqhubekeka nokukholwa ndingayinakanga indaba yomculo. Ndazobuyela emculweni in 2016 but what I discovered about God ukuthi ndizalwa ndingakwazi ucula. Ndililo ndibhimba ndingakwazi into nokucula but after ndisindisiwe ndamkela uYesu Kristu. uYesu Kristu wanikeza iability yento bendingakwazi uyenza. In 2016 ndizoba kwenye ke ngoku igroup yase Cape Town okuthiwa ngikhona ukamva apho ndandicula khona. Yeah. In 2018 ndaqala istudio sa my own production whereby ndisenza graphics nezinye izinto ndiyiproducer. Ndabe ke ezingoma ndizibhalayo sendizishicelela sendizirecord. That's how I started music. Sitshela ukuthi ngesikhathi ungena estudio yo record yokwenza album yakho wayethini uNkulunkulu kweni? Okay, i-first album yami yayisithi kusebenze umthandazo. uThixo wandidiscoverishela ukuthi ndithatha le message of what you saw in your life ndiyenza. Ezinye izinto awukwazanga uzenza up until uthandaza. Yeah. Take this message to people uyabaxelela ukuthi kusebenza umthandazo nakwimeko bekubonakala ukuthi angathi ngeke kwenzeke into. Hamba ohlabelela. I know that awuna voice mhlambi endingathi inhle kakhulu but take this message, I will anoint you for this thing. Sibeka Grace on Sunday on Vuma FM with Phumlani Nkwanyana sikhuluma no Yandisa Botha namhlanje kuseni. Mawunombuzo ufuna ukumbuza wona thumela imessage yakho 0659337172 noma usifonele ku 08611010 ubuza umbuzo sikhuluma naye sihleli naye namhlanje studio indoda edumisa ngendlela emangalisayo. Masibuya njengala esaqhubeka nenkulumo yethu sikhuluma naye namhlanje kuseni indoda yophondo ishaya uphondo uze kuncancazela amathambo. It's Grace on Sunday on Vuma FM. Asiqale ngala masibuya siyaqhubeka nenkulumo yethu no Yandisa Botha namhlanje kuseni. Good morning Mega Grace Nation. Bantwana bakho ngamaphupho abo